India ram official stand coronavirus chungchang a hian kan din huna tha ti ma sela thalolam kan pan zel ni in alanga hrivei mu chu hi mi singthum sang sari jani somthum le pathum lai anting to coronavirus thi pui mi sang khat jani somni le pani anom to bok ani engtiklai ma in ni khata hian hrivei sang hi India mu chu anlani ngai lova voin me ni khat hian hrivei sang ni jathum somruk le pasari lai mu chu ania January ni somthum India rama hrivei mu chu masakber ni atanga voini thlenga hrivei mu chu tamber ni ania voin hi hrivei mu chu tamber ni record India in anei hi nisom ni period April kha ania mi sangkha zakwa panhi hrivei mu chu ania shri hian kian lam ain punlam apan chawa voina hrivei mu chu to za thianin akhum chiang hle ani ni tin ni khata coronavirus thi pui hi anpung chho zel ani he data hi janin janlaya update kim anianga lapung thei din huna kan lading zel ri ani tin Mumbai Mizoram House sa hrivei pariat mu chu anni in mi panga andam to a kan lom hle a heti lai hian voinlama Kolkata Mizoram House bulmai Amri Hospital a Mizodam lo cancer patient pani chu coronavirus unpositive ti mu chu ani ti Mizoram Health Minister in asoya apoi takjat ani Kolkata Mizoram House a ommek tepo COVID-19 test nei vekhi atrul arin ani chanchin lom chu notice a Meghalaya state a hrivei som pani mu chu to pakhat thi bakha mi som andam to a hrivei en kolmek pakhat chau an nei to ani notice a hrivei nga ber Assam a mi somli pathum hrivei mu chu ani to a pakhat thi bakha thi bel lom lovin mi somthum pathum andam to a hrivei mek pakwa an en kolmek ani ZMC a coronavirus awanga dam lo chu ICU a dalu le tur ani DIPR Mizoram in Twitter a atarlan ZMC COVID-19 dam lo ICU atangin isolation uata son chu ani tia voin nikhat thanga sanghi somni darthum le mit somli paruk a tarlan chu SRHF ZMC COVID-19 task force bulletin nikhat thanga sanghi somni darnga chunhudarnga a chuak chuan damlo hi naktuka ICU dalu le turani tin atarlang SRHF ZMC COVID-19 task force bulletin chuan damlo hian ma ason zel thule voina CT scan lak ni in investigation ti lai hian ICU le avel te ti thianglim hun remchang ania wangin damlo hi isolation uata son lailok ania naktuka ICU dalu le ani turthu tarlang ani Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 kai Russian Prime Minister Mikhail Mishustin chu damthale vak turin du sakna ahlana Prime Minister hian Russia Prime Minister chu damthale wat tura adu thu Twitter atar langa COVID-19 dona konga India le Russia ten thodunna thatak annei thu atar lang bok Russia Prime Minister hian COVID-19 akai ti mu chu ani thule khungkran ngai ani thu ni min khan President Vladimir Putin hena hril ani Russia hi khovel huapa COVID-19 kai tamlama ram pariat nani in mi nuai khat sing khat sangli zali somthum le pakhat in an kai to ani heti lai hian US chuan India rama coronavirus beilet na konga malak na kalmek tanpuinan US Agency for International Development kaltangin US dollar maktaduai thum pek bel ani turthu apuang leta USAID hian April ni ruk khan hrileng dona turin US dollar maktaduai 2.9 pek ani thu apuang to ani kha India rama US ambassador Kenneth Juster chuan US dollar maktaduai thum pek bel ani le turthu asoya hrileng donan US in India apui thei hi lom omati thu asoya rampan hi ten in thian thatna le in lai chinna thatak an nei ani ti a hriat theni atibok ani UK chu khovel huapa COVID-19 thi pui tamlama ram pathumna din huna ding meka UK a hian COVID-19 wangin mi singni sangruk jasari somsari le pakhat anthi towa thitam bernaram hi USA ni in mi singruk sangthum zakwa somsari le pani anthi towa thi antam filor le ani Italy chu pani na ni in mi
singni sangsari zakwa somruk le pasari anthi to bok UKB ka hian COVID-19 kai mi nuai khat sing sari sang khat zani somnga le pathum anom to a Prime Minister Boris Johnson point COVID-19 hi akai ve ani kha mase tuna chuan damin 10 Downing Street a ramroi na athok le tran thei to ani shri awanga kan boi hle lain US fighter le Russian fighter te boru ka an lo in zak maya rampani te anin soife na kan la shlem lo ani India led leila Ministry of Home Affairs MHA chuan rampuma in Kharkiv puan ani awanga tangkhang te an state thwa an honan rail tlantir aremtia hethu hi MHA Joint Secretary Punya Salila Sri Vastava in Thuthar lakhom tu te akomna soin chan rang wanga mani state pona tangkhang te chu railin thon ho thei anni atia hemi turian state sarkar tele railway board in ruamanna ansiam dunang atiani Union Home Secretary Ajay Bala po in rampuma in Kharkiv kalpui ani awanga state ranga tangkhang te hona turin railroad man ani thuhi soin Ministry of Railways in state le Union Territory te na Roman Siam tu nodal officer te arwat ang atia Railway Ministry hian rail ticket khaldan turte rail station platform le rail chunga ven himna kalpui dan tur in kai hroina dan aduan tur thu asoibok ani Central Sarkar chuan lockdown chu nisom pali dang po sai ani le dona mainly atangin chunzom ani ang heyero full lockdown ani lowin graded lockdown nitoin India Ram district zongjong chu MHA in zone thum athena Mizoram district som pakhat chu green zone kan omawangin nisom thum pariat chunga kanin puat chana in ashil dona economic activity po agricultural mai ni lowin kan kalpui thei to dona phim khur takin omjanai si in kan sarkarin in kai hroina dan thar asiam chuak thei tura beisai phot ila atha ome United States US President Donald Trump chuan komin November ni thuma US President Than Hun tur chu Hrileng wangin son tumna amloti asoi Democratic President candidate tura beisai omber Joe Biden chuan Karliam ta khan Trump hian in Than Hun son tumna anei ni in alopua chuan lam engemo taksiamin President Than Hun tura ruata in Than nei ani theilo dan angai tu ni na soi Biden thusai hi changletin President Trump chuan White House news conference anaya in Than Hun son tumna ril ru anei lo thule engwanga hetiang ti tura an ngai chan azot let ani engponi sela khovel ramrang a ramhruai tu te the COVID-19 dole turhian anin thurual hlei thelo hei hi COVID-19 phileng darmek dan chana turatana thil poi tak pakhat ani ome